kuia te ratonga hauora nui rawa o te motu, hea i ki ngā kōrero. I nai anei kua tāhai a ProCare Health i tētahi o ngā tumu whakahaere hauora Māori a Lance Norman hei kaimahi mā rātou. Arā kia riro ai māna ngā tītahatahatanga i roto i ngā tatauranga hauora Māori e whakatikatika, kei a te o Kiwa McLean ngā whakamārama. Right, we've got a couple of species too. He kua ka mārangaranga kua tau ki tōna tāhuna hou. We have nearly 100,000 Māori enrolled with us and over 100,000 Pacific, and I think he's just got a unique set of skills that are really going to take us forward. Nō te rānei whakatauria ai a Lance Norman hei kai whakahaere tau neke Māori hou ki ProCare. Me te ahakua tohua hoki aia ki te whakahaere i te kaupapa mana taurite a te ratonga. It's actually having an equity lens over everything the entire organisation does. So whilst it's good to have 1 million patients, all those million, do they have the same health status? And we don't. He toru te kaumano ngā Māori i tāmaki makaurau kaore anō kia re hitatia. Hei tā Norman ko te whakapūrangi aho i ngā whānau Māori ki ngā pūnaha hauora te aronga nui. But there's 320,000 in the whole of New Zealand. So we need to have a conversation about how we get all our people into healthcare. And the ones that are getting into healthcare that might need other social services is how do we refer them to social services providers like Whānau Waiparere, like Ngāti Whātua, like Te Punda, like a Tainui to say, well, actually, most of the issues we have aren't just health related. They're housing, they're unemployment, for some whānau there's smoking, some whānau there's family violence. It's just not a one-stop shop will fix us. Ko ia te toihau o mua i hāpa i te hauora, me te ahake ngā puari o Numa, te whānau o Waipareira me ngā iwi o te tai tokerau. Me te whakapono nui he hua nui ka taka iho ki tua o te awe māpara. Nā pūkena o Lance, kare e tai te tanata te whakahe. Me taku mōhio ka whakamahia o nā pūkena hei paina mo nai tātou nā iwi Māori, mō tātou whanauna o nā mautere, mō te katoa. I just thank all the organisations that have helped shape who Lance is today, and we want to strengthen our relationships with them going forward. Ka mutu ko tō Norman pai tawhiti kia noho hei kaitaka waina ki ngā ratonga hauora, kia ki te angarongo a tika mō te Māori, haere ake nei. Te o Kiwa McLean, te kareri.